Obitelj Meyerhof iz Luga proizvodnjom mljevene začinske paprike bavi se unazad nekoliko godina. Godišnje proizvedu oko 300 kg toga kvalitetnog začina na površini od 1200 m2, a njihova paprika nalazi se u jelima mnogih gurmana diljem Lijepe naše. Evo kad povere, onda se poslije niže se i onda tek ide nakon 2 tjedna, 3, što više na sunce, onako uvene se, to bolje, prije će se osušiti u sušari, jel? Uzgajaju rane sorte slatke začinske paprike tipa Szegedi 80 i ljute Szegedi 170, dok rasadu za sadnju pripremaju ručnim čupanjem i slaganjem u gajbe. Riječ je o proizvodnji koja se obavlja na stari tradicionalni način. Tehnologija sušenja se odvija u 2 faze. Prva započinje nizanjem paprika, a zatim slijedi sušenje u sušari pri temperaturi od 45 stupnjeva. Kako bi se postigla vrhunska kvaliteta, nakon sušenja vrši se prebiranje paprike kako bi se odbacili svi neispravni plodovi te se odvojile peteljke od ploda. Paprika se nakon toga melje na posebnom mlinu nekoliko puta te se skladišti na suhom, prozračnom i tamnom mjestu u hermetički zatvorenim vrećicama. Na jedinom barenskom festivalu paprike koji se održava u Lugu, paprika gospođe Margite proglašena je najboljom, te je 2. godinu za redom ponosna vlasnica nekoliko zlatnih i brončanih medalja.